February 14 manen mangrugi manin labing-labing marag-ragsakan manen dagiti agda darling amin manen nga hotelen ket fully book manen di ka makachikin no di ka fully vaccine February 14 manen mariribukan manen dagiti awan Joanna awan iti kadate na awan pa iti rosas na awan pa iti chocolate na nuwag buy-buya kay drama biman umapapalata imbag pa'y tay babakla kaada ti boyfriend da ada metigil prena tay tumboy akaruba day tay met single mom mapnek iti anak nan ngem si ka mabaakan di ka nga makasawan into no February 14 in kalata maturugan tapno di ka makakit-kita tiyag jowang agad kadwa tapno di ka masaksaktan into no agi posdan tay buke asab-sabo aglalo perero kentobleron da kayumet nga kabit haan kayag post dito'y Facebook dila kitag papada kayo tayo original nga sawat kabityo tapno awan tigulo ikatenyon petsa 14 ti Pebrero tapno awan tigulo awanen ti Pebrero kalendaryo